Dobro jutro svima. Božji blagoslov, više nije jutro, već je podne. Nadam se da imate još malo energije za jednu propoved. Nadam se da neće biti duga. Ovu propoved je pripremila generalna konferencija i nadam se da će se u mnogim crkvama upravo ova tema danas proučavati. Znači, preko divizije dobivamo teme koje barem jedan puta godišnje na baš ovaj dan, internacionalni dan za molitvu svih žena u Adventističkoj crkvi, bude pripremljena. I možda se sjećate da sam tu temu imala prije možda 4 godine, tada sam tu propoved nazvala drugorazredna i kao što naš narod kaže, ponavljanje je majka mudrosti. Možda ćete pronaći nešto, ali pokušat ćemo danas možda staviti fokus na jedno drugo težište koje će vas možda iznenaditi. Često se pitam kako bi Biblija izgledala da ju je stvarno tamo i negdje možda napisala žena. Da je možda Sara napisala događaj iz njenog ugla gledišta. Da su obe sestre, Lea i Rebeka, napisale događaje kao sestre, to komešanje, čije će biti muž, ko će biti prihvaćena, koja će biti odbačena. Da je možda žena na bunaru, žena Samarijanka napisala događaj iz njenog ugla gledišta, kako bi taj tekst izgledao? A Marija Magdalena, a puno njih koje nemaju svoje ime. Da, danas je reč o ovoj ženi koja je došla Isusu i molila za ozdravljenje. Ja ću uzeti tekst koji se isto tako spominje, ali u Mateju. Matej 15, 21 do 26. I zamolila bi Rutu da pročita ovaj tekst na jednom možda malo drugačijem prevodu. Prevod je suvremeni hrvatski prevod. Izvoli, Ruta. Isus je napustio to mjesto te otišao na područje Tira i Sidona. Približila im se neka žena, Kananejka iz tog kraja, i počela glasno zapomagati. Smiluj mi se, Gospodine, Davidov sine, moja je kći opsjednuta zlim duhom i strašno pati. Isus joj nije rekao ni riječ, pa su mu prišli učenici i počeli ga moliti. Otjeraj je, jer nas slijedi i viče za nama. Isus im je odgovorio, ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama izraelskog naroda. Tada je žena prišla Isusu, poklonila mu se i rekla, Gospodine, pomozi mi. Isus je odgovorio, nije u redu djeci oduzeti kruh i baciti ga psima. Ona je rekla, da, Gospodine, ali i psi jedu mrvice koje pada sa stola njihovih gospodara. Isus joj je tada odgovorio, o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I istoga je trena ozdravila njena kći. Hvala, Ruta. Čini nam se kao da je ovo sasvim rutinski slučaj. Vrlo nam je poznato da je u Novom Zavjetu često neko dolazio k Isusu i molio za ozdravljenje, na primjer za svoju kćer, kao na primjer Jair. Jair je molio za svoju kćer. Molili su Isusa isto tako kad se radilo o opsjednutosti demonima, kao čovjek koji je vikao u grobnicama. A isto tako vikanjem se pokušavalo dovući nekako do pažnje, prizući pozornost kao slijepi Bartomelej. I kao da je ova priča mikrokosmos svih onih priča koje već znamo, koje su se događale i koje će se dogoditi. Da, ovo je jedna priča koja nam je vrlo dobro poznata i nalazi se kao jedna sendvič priča između dve jako poznate priče. Isus hrani 5.000 ljudi, a tu su samo muškarci ubrojeni, plus žene, plus djece. Sa koliko hrane? 5 kruha i 2 ribe. Nakon ove priče sa ovom ženom, Isus hrani na sličan način koliko ljudi? 4.000. Sa koliko? Šta mu je trebalo?
7 kruhića i malo ribe. I u oba slučaja preostaje hrane. U prvom slučaju 12 košarica, a u drugom slučaju 7. I vidimo da je kruha bilo dovoljno. Do toga nije bilo problema. Isus je isto tako lečio ljude. Znamo da je opisano da su mnoštvo ljudi dolazili k njemu. Nekada je bilo dovoljno samo da ga uhvate za haljinu i već su bili izliječeni. Isus je sam rekao, žao mi je ovih ljudi. I on nije pravio razliku ni između onih koji su pripadali narodu, niti oni koji su bili možda iz drugih vjerskih denominacija. Niste trebali imati osobnu iskaznicu ili karticu za zdravstveno osiguranje. Uvijek ste mogli doći k Isusu. On nije pravio razliku. A pogotovo kad se radilo o djeci. Djecu je primao k sebi, držao ih je u krilu, milovao ih je, isceljivao ih je i radovao se dok su se vraćala roditeljima, kao što su i naša djeca tu bila napred. Dakle, Isus hrani sve ljude, Isus ne pravi razliku. I zato je meni sada ova stvar koja se ovdje dogodila toliko me zainteresirala i integrirala. Ne mogu da razumem Isusove riječi kada kaže da jednostavno taj kruh koji je ovdje, on nije za sve. Kada sam poučavala ovaj tekst, imala sam puno više pitanja koje su mi dolazile na i jednostavno nekoliko pitanja sam htjela podijeliti isto sa vama. Da li vam se dogodilo da nekada ne razumijete Isusa? Imamo jedan adventistički dom koji se nalazi blizu Stuttgarta, on se zove Schwarzwald-Zone i tamo se održavaju često adventistički seminari, nekada isto i vikendi, možda je neko bio kod vas tamo i proveo neko vrijeme ili neki seminar tamo. I da li znate koja je lozinka tamo za internet? Da li je neko išao tamo? Možda se sjeća? Lozinka za VLAN je Zone 1844. I sad nekome je to smiješno i kaže, šta će takav broj? I svi oni koji su bili tamo kao adventisti, znali su odmah o čemu se radi. To je bila lozinka sa kojim smo mogli nešto odpočeti. A svi oni koji možda nisu bili adventisti su se pitali, 1844, kakva je to brojka, čemu to služi? I tu se vidjela jednostavno već odmah razlika ko ima neku lozinku, a ko ne zna lozinku. Ova priča počinje s time da izraelske vođe, elita tadašnjeg duhovnog naroda, a to su bili farizeji i književnici, 120 kilometara dolaze iz Jeruzalema da bi kvocali Isusu i da bi ga integrirali. Oni dolaze sa nekim pitanjima zašto, Isuse, ti i tvoji učenici prije nego što jedete kruh ne perete ruke po pravom ritualu. Ova žena dolazi k Isusu i 3 puta ga oslovljava Gospode, sine Davidov, i pada mu pred noge, dok ovi farizeji dolaze i kvocaju mu i govore mu, Isuse, ti nisi, i ti i tvoji učenici, vi niste razumeli rituale. Da ste u ono vrijeme bili dobri Izraelci, vi biste spadali u tu duhovnu elitu. Ne biste samo znali prvih 5 knjiga Mojsijevih na pamet, znači čitavu Toru, nego biste svim 10 zapovjedima dodali još po neki i još po neki, da bi se još bolje mogao držati. I neko je izračunao da je bilo oko 600 dodatnih zakona koji su farizeji i književnici nadomjestili narodu da bi im otežavali sva 10 Božjih zapovjedi. I ova duhovna elita koja je puna sebe, koja zna svu istinu, mogli bismo reći da neko danas zna sve spise Ellen White na pamet, i oni se diče sa time kako oni to sve znaju.
i kako imaju rituale i kako imaju saznanje. Ali ova žena, čije ime nećemo nikad ni doznati, ona dolazi u punoj poniznosti pred Gospoda i kaže: Gospode, molim te za moju kćerku, nju vrlo muči đavo, ozdravi ju, molim te. A šta Isus kaže? Isus prvo šuti i onda dolazi sa izjavom: ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama izraelskog naroda. Poslan sam da pomognem narodu Izraela, Božjim izgubljenim ovcama, a ne onima koji nisu Židovi. To bi isto tako značilo kao da danas Isus kaže: ja sam poslat samo kršćanima, nisam došao za muslimane. Ja sam poslat samo belcima, nisam došao za crnce i oni koji imaju drugu boju kože. Ja sam došao samo bogatima, a svi oni koji su siromašni, žao mi je. Ili ja sam došao samo vrlo obrazovanim ljudima, ko ne razume moje spise, žao mi je. Možete dodati bilo koju drugu rečenicu. Na koga je Isus mislio kad je rekao: ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama? Zar nije ova žena bila izgubljeno ovce? Jedna ovčica koja je trebala doći. I nakon toga, kada ona zapravo već gubi svu hrabrost, a znala je da nema pravo biti na onom mjestu gdje je bila. Znala je da samo zbog toga što je žena, nije imala pravo biti među muškarcima. Znala je da je Kananejka, a Židovi su mrzili Kananejce. Znala je da je Grkinja i da je zato bez Božje milosti, ali se usudila pasti na kolena i moliti za Božju milost. Ne razumem Isusa u ovom trenutku. Ne razumem njegove izjave kad je rekao: nije lijepo uzeti kruh od djece i baciti ga psima. Zar Isus stvarno ovu ženu naziva psom? U Mataju 7:6 stoji: ne dajte svetinje psima i ne bacajte svoje bisere pred svinje, da ga ne bi slučajno pogazile svojim nogama i okrenule se i rastrgle vas. Da, u ono vrijeme su Izraelci za sebe smatrali da svi oni koji nisu Jevreji imaju isto tako malo vrednosti kao pas. Ali ovo što se meni čini tako strašnim, gdje ja jednostavno stanem i pitam se: halo, Isuse, jer tako razgovaraš sa ženama? Pa ti si ženama uvijek vraćao svoje dostojanstvo, ti si žene voleo i ti si ih vraćao na viši položaj nego što su bili. Sada dolazi do onoga što tek na drugi pogled možda saznajemo. A to je igra reči. Ova žena je bila Grkinja i ona je razumela Isusove reči. U grčkom jeziku ima dva naziva za pas. Kuon, to je izvorna reč pas, koja znači ono pseto, ono veliko džukalo, onaj ulični pas. Ali ovdje Isus koristi drugu riječ. On koristi kynarion. A kynarion je mali psić, baš upravo onaj mali kao što ga Martina ima vani. Onaj mali što vam se uvuče pod kožu, koji je tako nestašan i koji sve mrvice pod stolom pokupi kao usisivač. Da, taj mali psić, na njega je Isus mislio. Kada je rekao: ne uzima se kruh i ne daje se psima. Kynarion, to je izvorna riječ. I ta žena koja je znala grčki, ona prihvata ovu igru reči i ona kaže: imaš pravo, Gospode, ali čak i taj mali pas, taj mali kynarion, i on kupi te mrvice koje padaju pod stola. I ona je sretna što tako kao mali pas, kao mali kynarion može ući u kuću i može uživati u onome što je hrana i što je ostatak te hrane.
Ona je razumela da je kruh, da je ta nebeska hrana data za izraelski narod i ona se ne otima da ga dobije. Ona je zadovoljna sa mrvicama, ali je rekla daj mi te mrvice, samo te mrvice trebam. Taj mali psić je spreman pokupiti sve mrvice pod stolom. I svi vi koji imate te male psiće znate da su oni kao pravi usisivač. Ta žena točno zna i ona kaže, molim te, ne brini više o meni. Rado ću uzeti ono što tvoja deca bacaju. Rado ću uzeti ono što je preostalo u košarima. Ostatak je za mene sasvim dovoljno. Ali dopusti mi da budem u tvojoj kući i pokupim ove mrvice. Mogu dobro zamisliti da je Isus bio potpuno oduševljen kada je čuo ovu ženu. Ova žena je shvatila što znači misija. Ova žena je bila toliko genijalna i toliko inteligentna da je razumela sve ono što ni učenici, a pogotovo ni književnici, ni farizeji nisu razumeli. Isus je došao tu da ovaj kruh da svima i da niko, ali baš niko ne ostane gladan. Jevrejski narod komu je pružena svaka prilika da razumije, nije razumio potrebu ljudi oko sebe. Nije bilo nikakvih pokušaja da se pomogne dušama u tami, piše Ellen White u Daughters of God. I stvarno, često sam ovaj tekst čitala i mislila sam, da, ovdje se radi o molitvi. Trebaš biti ustrajna u molitvi. I ako si ustrajna u molitvi kao ova žena, Bog je spreman da ti da. Ali, kao što sam rekla, volim isto tu priču pogledati iz jednog drugog ugla. I iz tog drugog ugla za mene ova priča ima duboku misao za misionstvo. Zidine židovske arogancije, njihov ograničeni pogled koji su osobe drugih vjera držali podalje od evanđelja, trebale su biti srušene ovim susretom. A učenici, oni su to naravno shvatili tek puno kasnije. I zato Isus odgovara u Mateju 15:28, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Kako stoji s nama? Pada li nam teško napustiti našu bogatu trpezu, naš stol duhovne hrane i time našu možda zonu udobnosti? Da li bezuvjetno delimo kruh života s našim bližnjima? Neki kažu, budi misija, budi propoved uvijek i na svakom trenutku. I ako je potrebno, upotrebi riječi za to. Da, naša crkva je poznata po obilnoj trpezi i naši zajednički ručkovi su tako dobro organizirani da možemo goste ugostiti i ne znam da li je poznato, ali u njemačkim crkvama se za zajednički ručak kaže potlak. Potlak u prevodu bi možda značilo sretni lonac ili ako imaš sreće, dobit ćeš nešto. Mislim da to kod nas nije slučaj i da se stvarno svako može dobro najesti kod nas. Ali kako je sa duhovnom trpezom? Da li smo možda nekada u stanju da zabranimo drugima da dođu ka toj bogatoj trpezi? Koliko ljudi oko nas žele baš te male mrvice? Osjećamo li blagoslov kada možemo dijeliti sa naše trpeze? Možda su neki koji su tek na početku njihovog putovanja tu da jedu tek mekanu hranu i nisu zreli za onu čvrstu hranu. Da li smo spremni skuhati kašicu, uzeti si vrijeme i dozvoliti da i ti ljudi sazriju? Možda smo ponekad neljubazni, kao baš Isusovi učenici i iznervirano kažemo, pa šta još uvijek nisi naučila ili naučio sva pravila? Zašto nisi oprao ruke? Da li znaš sve rituale u našoj crkvi kad se ustaje, kad se sjeda, kad se kleči i kad kažemo 1844, jer ne znaš o čemu se radi?
U Zagrebu 90. godina bila je jedna evangelizacija poznatog evangelizatora Davida Carreya. Nakon te evangelizacije se mnogo ljudi spremilo za krštenje i bio je to veliki broj ljudi koji se trebao krstiti. Ali nekoliko njih je imao problem. Problem sa duhanom. Jednostavno nisu mogli tako brzo prestati pušiti, a ostavljanje duhana je bio jedan veliki preduslov da bi se neko krstio u adventizmu, zar ne? I ti, recimo, prijatelji su između prvog i drugog dijela išli vani i pušili su jer ta ovisnost o duhanu je bila tako jaka, a želja za krštenjem još veća. Kako rešiti taj problem? Onda je evangelizator David rekao: znate, dragi moji, za Boga to nije nikakav problem. Vaš hram, vaše telo će biti hram Svetoga Duha. I ako pušite, imat ćete samo jedan mali dimnjak. Da, taj mali dimnjak. Meni je tako drago što su se ti ljudi tada krstili i što su to danas stubovi naše crkve. Da im se tada možda zabranilo krštenje, možda ih danas nikad ne bi više vidjeli u našim redovima. Ja ne znam kakva je ovisnost od duhana, nikad nisam pušila, ali pokušajte samo da mi 7 dana uzmete čokoladu, bila bi u stanju da vas ubijem. Ja sam ovisnik od čokolade i to priznajem i ne znam koliko sam čokolade pojela samo jučer da pripremim ovu propoved. Ali svaka dijeta je ok ako ima čokolade u njoj. Zato ne bih htjela da osuđujemo one koji imaju možda problem sa jednom ili drugom stvar. U Božjim je rukama da Bog to učini. A s naše strane je da delimo ovaj kruh i da mrvice padaju i to obilato. Ovih dana me mučio još jedan tekst kojeg sam našla u Starom Zavjetu i možda na prvi pogled reći ćete taj tekst nema nikakve veze sa ovim primjerom kojeg smo čitali. I dugo sam se molila da li da ga ipak uzmem, imajte samo još 5 minuta strpljenja. Možete pročitati doma puno više tekstova i prije i nazad da biste dobili kontekst tog događaja i meni je pomogao drugi prevod da razumem ovaj tekst o kojem se radi. Tekst se nalazi u 2. Kraljevima 6, 24 do 26 ili 2. Carevima 6, 24 do 26. Čitat ću samo nekoliko crtica, a vi kući pogledajte cijeli tekst i stavite sve kockice na svoje mesto, sve puzlice, jer ja mislim da samo u ovom tekstu možemo napraviti 2 propovedi. Pročitat ću tekst opet iz prevoda, suvremeni hrvatski prevod. Znači, 2. Carevima 6, 24. Poslije nekog vremena aramejski je kralj Ben-Hadad okupio cijelu svoju vojsku i krenuo u opsadu Samarije. U gradu je zavladala glad. Opsada je potrajala toliko dugo da se, pazite sada, magarećja glava prodavala za 80 srebrnika, a 3 decilitra golubljeg izmeta za 5 srebrnika. Glad, opsada, to je bio izraelski narod koji je živio u Samariji. To nije bio neki drugi narod. A svi ćemo se složiti s tim da se magarac ne jede. On je bio na listi nečiste životinje. Pre svega, ne znam ni da li je bio posebno hranjiv. Ali toliko glad imati da 80 srebrnika date za jednu magareću glavu. Izračunala sam da je 1 srebrnik bio mjesečna plata. A vi sad izračunajte 80 srebrnika prosječne plate za nešto što nema vrednosti. A za 3 decilitra golubljeg izmeta 5 srebrnika. Možemo se složiti s time da je golub možda hrana za što bi nam poslužila, ali izmet, znači simbolika nečega što nema apsolutno nikakve vrednosti. I to je ono što se nalazi u gradu. I možete čitati tekst, tu je
To su scene opisane koje su grozne, gdje majke jedu svoju djecu. To je nešto što je strašno. Ja ne znam da se može hororski film napraviti od toga, ali sama zamisao da se tako nešto događa, i tu se ne radi o nekoj državi u Africi koji su kanibali, nego to je izraelski narod koji je u zaokupljenosti i gdje vlada grad. I preskočit ćemo sad mnogo stihova. U 7. poglavlju se sad opisuju 4 gubavca. I ta gubavca su ispred gradskih vrata. Ne mogu ući ni u grad, zašto bi ušli kad je tamo glad. Nalaze se ispred gradskih vrata i tu na milost i nemilost svih drugih. Gladni su i oni i ne znaju rješenje. Razmišljaju šta da učine, jer će im ovako i onako biti kraj. I sad dolazi do toga da je ta aramejska vojska na jedno veliko čudo, možete to čitati u 7. poglavlju, Bog je poslao neku viku, neki glas, nešto što ne možemo objasniti. I ta aramejska vojska koja je bila u šatorima oko grada opkoljena, ona napušta te šatore. Ona uzima glavu, kako kažemo, u ruke i beži. A šatori ostaju. U šatorima se nalazi hrana. Hrana i piće i zlato i srebro. Ovih 4 gubavaca ne mogu da veruju. Ulaze u prvi šator i onako dobro se najedu, popiju, obuku možda druge haljine, uzmu srebro i zlato i idu da to sakraju. Kažu, dobro je. Ali nakon toga idu i u drugi šator. Ista scena, hrane, dovoljno vode, srebro i zlato. I tako i u 3. šatoru. I sad se tu stoji, idemo u 8. stih, kad su gubavci stigli do ruba tabora, ušli su u jedan šator pa su jeli i pili. Zatim su uzeli srebro, zlato i odjeću, te sve to sakrili izvan tabora. Potom su se vratili i ušli u drugi šator i ondande su uzeli nešto stvari pa su i njih sakrili. Sad pazite ovaj stih. Tad su rekli jedan drugome, ne činimo dobro. Ovo je dan radosnih vijesti, a mi o njima šutimo. Ako budemo čekali da svane, stići će nas kazna. Ja sam nekoliko puta čitala ovaj tekst, ali nikad ga nisam u ovaj kontekst stavljala da je u gradu bila glad. Ljudi su jeli magarječje glave i izmet od golubova. Znači, bezvredne stvari. Davali su gomilu novaca za nešto što nema nikakve svrhe. A na dohvat ruke šatori puni zlata, srebra, kruha i vina. Šta ćeš izabrati? I možemo izabrati sada situaciju da li ćemo biti možda kao ovih 4 gubavaca koji su možda rekli za sebe, ok, super, mi smo se najeli, napili, imamo sad dovoljno zlata i srebra, šta nas briga ovaj grad i ovako smo nečisti, ne bismo smjeli ni ući. Oni nas izoliraju, neće imati posla s nama, doviđenja, mi radimo naš posao, mi smo se najeli, nama je dobro. Ali oni kažu, ne činimo dobro, ovo je dan radosnih vijesti. Da li smo možda doživjeli da kao ovi gubavci koji možda nisu privilegirani, ali koji znaju za nešto što je njima na dohvat ruke, da to budemo i mi. Mi imamo svakog dana tog kruha, mi imamo duhovnu trpezu. Da li smo spremni ući u grad i reći, hej vi koji se hranite bezvrednim stvarima i umirete od glada, ovdje je hrana. Doneti tu dobru vijest, to je za mene misionstvo. To je za mene misionstvo koje treba značiti živjeti ga svakog dana, svakog trenutka. Biti spreman ga deliti, ali baš sa svakim. I često puta kada idem kod Martine i kad se prije toga molim i kažem kako da joj olakšam tu njenu bol i šta da joj kažem, osjećam se baš kao ovaj gubavac koji ništa ne zna, a
čitam Bibliju od rođenja, odem kod nje i vratim se punija, zato što ona mene ohrabri. Zato što ona meni pročita biblijski stih koji meni daje hranu. Zato pazimo koga oslovljavamo kao gubavca, a koga kao duhovnu elitu. Budimo spremni da nas Bog upotrebi, da duhovnu hranu koja nam je svakog dana pružena, prvo delimo sa svima koji su oko nas i da razumemo te potrebe. Možda će misionstvo izgledati sasvim drugačije ako uključimo gubavce, ako uključimo one za koje duhovna elita misli da su nečisti, ali koji su tako čistoga srca i koji su spremni reći: hej, vi tamo, dođite i jedite, mi imamo duhovnu hranu koja vodi ka životu. Jer zaključila bih stihom koji se nalazi u Ivanu 10:10, sam Isus je rekao: ja sam došao da im dam život i to život u izobilju. Zato uzmimo i jedimo i dajmo i onima koji još ne znaju za to. Amen.